Langhin constituency Kapalu, Jai Pongha Waralong Kido, Kamsing Timung Arong Along, Institute of Homeo Health Science Education and Ayush Foundation Pen, Patirpi Ponsi, Doaidaru Arong Mate, Thengpi Thengprang Arong Ke Asai Dengpon. Bangso Sailong Institute of Homeo Health Science Education and Ayush Foundation Managing Director, Mate, Chekpen, MD, Akhai, Bidasing Be. Pen jalin ponsi ronga sala pente rong hanga sara tum chitong dunsi ki ongdung arara tum chirap chitu dunsi doaya rong ke mate heng pia klim so ke asai deng ponsi ing samjin pen pechun pot lan chatakali rat pen chingki chethana jaime paman ponthu bangso sailong pi potsi theng pi theng prang e nang kokma lapen pi potsi doai daru dirboma phai hui chingki chethan pendang lo ason ason chingki chethana sai deng ponsi ing samjin pen pechun pot Tangkai pini nilitum ladak jai pong hawa mate kamsing timung rong nilimina rong lo silbang so theng pi nilitum dawai rong lo si ningkan pharu aprang nilitum karbi akhai long labang so dawai daru hala so hori nilitum long kilong joy pik lapan available pik sitame non an aporo hori nilitum labang so theng pi theng phang kang hontek the Apan nilitum karbi khai tum dawai daru pu labang so arong kacini ne pinang akisung nilitum phan khunang lo pasi pini nilitum apan alang li tumahin pen NGO hin pen nilitum phan labang sorong nilitum arong apan panong PC niliwan pilo lasi kadog awe non uwe kimia tum phan stami labang so arong kopia rong ma pen kopia son si labang so kedorkar dojima pen kopia dawai long si labang so arong along kidun jima kopia keso segi mijima labang so ke pacini lap chia phan nilitum dak kamsing timung arong puthot labang so thengpi anso se ke pacan thuji ke ke som labang so ke chia pon dung ja phan nilitum pini pen labang so dim aklong ke konsi nilitum pini pen pangching pon thuile si abbi penceng lok angkur apulong rikang athe ahu aphik hehui setame Karbia khege hako pentame dawai pu India sadhin long lok ta litum karbia khege sadhin long lok pen ke dawai am thegon desi long dawai ben si litum ke chu pareng fisar akai ke imprim dawai ke tokte pin ben si hako ke awura krim pentame chepa jog un aja kong do litum karbia khege sitame non angthu nawe non litum lahaya bang non Pinangan ilitum kaceteng ni dukok lo. Lun barim tomo barim bencenglok ilitum dawai daru ila anaki ong inglong long ilitum nono bangke ilitum isi akisung bang do. Pini karbiang long la ana long ri ke the. La ana ke me. Sitame nono bangke hingpi theng pranang ke jum bencenglok. Kopi posim Botor mukana pini arni kiso don ilitum kace thanang koklo ilitum dawai lana athing piarong ki ong same karbiang long mange pini igda san News Desk Report News 24 Kalbiang Langhin constituency Kapalu
jai pongha waralong kido kamsing timung arong along Institute of Homeo Health Science Education and Ayush Foundation pen patirpi ponsi